kamal we kamal telwanga chagu cho jal garamam mam telkwanga telpiu belto chadak ba kon ramamane Right inshallah rewi ka South Sudan jan banlingan tema cha gaat jan ngwan te cha kep ko gwaze dan rewi ka yut cha kan nang kamelakal shikreme shanga jo chana jaktong mi an wala shi International Committee Red Cross chikanu rewi ka panal kamelakal ton ka gaat shop ka jan ngwan tin konte cha kep rewi ka yut ka kor pen te chuwa Ramachal ke spiritual leader ke ramkel me laro to it ko point ka jongle state cha gar jen ngwana to tiredian ka ne dit cha kanang ka chang kia ka pai welkel woka pai waro koron kindaro jandaro ro ka gwase shina chika gak rewi ka fashoda county ka panal state gwade dan korja tokten ajene dan nang ka gat ke jam kan gad jandaro de bangwan la radian te gad ke jandaro bangwan te man dang bangwan te gatin ke un daro cha ka top cha ka kam ICRC ke International Committee of Red Cross ne de kono wona wu ka gil ka wuje chale gil ayot county ka chanka diok te ga machala ICRC no kane te shalon tene ne de konde shi kan ki kwara ke spiritual leader ka jongle state wa kane den kon agency ne kane den konde cha jagre which ka sudan no kande garu no wa kan ka jaga jadten wa ne me cha ngune ja ka do mala mugwa ramadan shi kanang cha laro kan gar jen dangwana ti kene jen dangwan te cha abda ke te cha nang gwate dan ba kanung manaken kana gwanaken ke ba kanung fam ne ken ke dit ken ename kwi malame chala do kan ba ka nong family ken ke bigi ka family ken tem chala do ba en ken kore me dan ja ko ba ka dak ke me chi togre which ka South Sudan ka apanal ka gwase chiwe chajalat ne de kontila International Committee Red Cross ten chewe rewi ka panal malakal ka nondien ka gati jandangwan te cha nang ke te sha abdak no wal spiritual leader rewi ka jongle state ana me chala do kan garti ba kam chondien ke ba kam langdien ko kan cha chondien cha ba sa gwam chiwe kan tam ko shi male tin che tarek ba ka rom ka do dan de ka tit ka ja ka kwi ko de tek de ja ja gwa an ler me jan le dan chala do cha gar cha lo jo gar jandangwan biya te kamal